Okay guys, paingon nami sa party. Hapit nami mo abot ni ana ni sa pila na lang kakali nga muliko mi. Kay duol raman mga 3 minutes away from home raman ang kalayon sa venue sa birthday party. So mauna ni guys, baliko na ko diri. Uy, mao ba ni? Magkara mga to atong manha sa hospital. Oh. Magkara nga to. Asa dapit? 1 block away. Sus, Ginoo ko nawa ta. Pati nga gani ko nga Nawa mi guys. Labas mo doon sa hospital. Mao lagi sa nga to tamuliko sa simbahan sa church. 3 minutes away from home ra gyud. Diyan nawa pagajud, pastilan nawa pagajud. Ning abot na noon mi diri sa church. Nawa mi. Nalipat mi sa agianan sa likuanan tuwa ra man dito. Oh my god. Oh, ladyo Na ako'y classmate akong nakitaan. Hey, Ginoo ko. Karang inita alas 2 kadyo. Asa ra man tunak? Para diha. Aw nga ni ano? Liko-liko na noon mi ani. Aw ka na lagi nga hospital aw ka pamilya. Wala ko rin pasyente diha. Oh, Lagi man ka. Na? Birthday na? yan na. Samay lang ha. No, natingali na sila. Mga tawa na sila kita ninyo. Hi. Hello. Can you represent her, please? And then Jenjen, face your audience and show them your most beautiful smile. And don't forget to wave hi and hello to them. Hi, say hi to them. Response, ladies and gentlemen. Guwapa kayo tong debutant, no? Makaingon na ng taog. Sana all. Jenjen, thank you so much. Pwede na kamusta ka diri sa among giandam na Basta 18th birthday and amin yung dapat yung unikuranan. Thank you so much. Thank you so much, Kuya. Sige, pwede na kamulingkod. Pakpakan na itong pag-usap ang ating very beautiful debutant, Jenjen. Happy birthday. We can take sa atong giagi nga pandemya na atang dili karon to share our time with Jenjen on her debut. So, nakabubalik sa imuling kuranan. Jenjen, I like that gown. By the way, para ma-excite mo tanan for this afternoon only sa iyang 18th birthday celebration, tulo ka outfit ang giandam. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
Balik kasi labaw. Kung si Teo man siya Corby. Diba? Oh my God, you are so beautiful. With my soul that I just can't lose, 'cause I'm on my way and needing a friend. And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end, 'cause I'm on my way and might glad to stay. Been for too long, I guess it's time for me coming home. Guess I'm on my way. It's so hard to see that a woman like you could wear off for a man like me. Guess I'm on my way. Madarama mo hanggang bukas, di na babawi muli. Ang dami-dami bagay na hindi naman kailangan. Kung pwede lang bawasan natin ang mga tampuhan. Hindi mo lang alam, hindi mo ba nararanasan? Kahapon sana natin di mo na pinaghirapan. Patawad muli. Cause the bullets grow all it's evergreen. Now we now have our debutante with Stars forever in my mind. Where we are, well, maybe we found love right where you say forever. I believe. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, will I never kiss you? It's the only thing to breathe us when we die. next, tanaw ni tahan ng Jenjen. Tanaw ni tahan ng Jenjen. Dancer to si Mr. and Mrs. Alcala, sila ang guardians ni Jenjen 1. Papahan na to, ladies and gentlemen, Miss Nita Alcala and Honorable Romulo Alcala. Kompleto na ang pagiging queen ni Jenjen, nanay mo po. Kay na perfect ni nga adlaw para nako. Yeah. Sa ako, family, friends, labi na nila tiya ni tanan. Sa una, ay sila ang bibili ng thank you kay ninyo dyan. Kaya sa family, friends, salamat sa inyo. Na-appreciate na ako inyong presence. Ay, ako lang ito, wish room kayo. Mga ko parents kasi wala ka. So, kamo na lang lipay na ko na ano.